Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linailis sa'adah wa ridahu wa naquma bil wajibati fil ibadatihi wa taqwahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuhallisu qailuha min azabin alim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu uswatun hasanah li jami'il mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun rahimakumullah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, nakarna pamasisi matana pang Allah subhanahu wa ta'ala makaluki may natapajar itu si matagang kulyeng si mata pangulitan ra sukuru katandigang kata ko ito paritu papujita mapatutta ri sirajanna pang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba tentu pada risamanang ripah madeci makada Allah subhanahu wa ta'ala dek tunang karitu napapatui siagi egan napapinya menna lokuri pada manang ataiwe terutama ni itu papanya matapat na fung Allah subhanahu wa ta'ala sehingga angker itu pada maringang isalai jama-jama linota isalai usahata untuk pangoleh tepang kena mereka fung Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintahnya insya-Allah. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si nabi yang kaifura utus fung Allah subhanahu wa ta'ala dilebot na wanu walino yeweng untuk menyampaikan risalah agama Islam. Dari kata itu pada populai ajaran-ajaran Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memagi-magi angker itu dimancai syafaat mati disera medina pun Allah Ta'ala nawad dikina pasiruntu alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalah surah pamasena mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sini tamata malabikang sila surah malabikang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ia redi ateng narekomeloki nangakui fung Allah subhanahu wa ta'ala maka daata ki irifung Allah ta'ala maka si boleh-boleh taritu angka ki si mata laksanakan perintah fung Allah ta'ala utama naritu perintah sampajangnya. Kemudian selanjutnya narekomelotok itu nangakui maka da umma ki pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka laksanakanlah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utama itu ipapole sampajatta nasiboi berjamaah. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak tentu pada ripah madece makkada ia ronangi perintahna fung Allah ta'ala nariko angka kisimata mulai itu panenungangi fapole nangi perintah maka insyaallah
tentu kita akan bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanassalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya yanna di atai nare korillo ni simata puade makada de ga puas sangadinna fung Allah taala. Tsumma istaqamu, kemudian kita istiqamah menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanassalu alaihimul malaikah, maka yarfung Allah taala nasure malaikatna, maka dahai malaikat nannoko angkar wataku istiqamah menjalankan perintah. Tapodangi malaikat maka da Allah takhafu ajan musur mitau tapalatu katai malaikat maka da wala tahzanu ajatuna musuroi merasa bersedih. Ironange arasa amitau renna rasa kesedihanna palatu kangi malaikat selai wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain nange iro rasa ketakutannya, rasa kesedihannya, selain si bair itu berita mapakiroriyo. Nareko okko yakna fung Allah Subhanahu wa taala rampai maka da berita mapakiroriyo. Dega galangi sangadin dari itu surga pamasena fung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira makutana ki makadang aga dor wedding cara na waddi ki angka simata istiqamah menjalankan perintah Allah. Waddi pananu irfaka siwenge. Ternyata makadai penderita tau de gagalang sangadinna selalu kita tingkatkan ketaatan kita, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Angka kesimata taat tingkatkan ketaatan ta. Tingkatkan kita peta. Lauri fung Allah Ta'ala makutopa lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira mumpo sifakutane maka da aga ciri-cirinna tau angkai taat, tau angkai mapuji ke Allah Ta'ala, mapuji ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri orang yang taat cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah selalu mengingat dena paja na turingerang. Nasaba angkaya na Allah Subhanahu wa taala rampai makadam ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman dari kumasan di matapfa alaimu mutaati fung Allah taala mutarati surona maka dzikran katsira pamegaini ritu meringerang ku fung Allah Subhanahu wa taala. Angkana biasa pakutana maka dapikku cara meringerang ku fung Allah taala. Ia bagato meringerang ku fung Allah taala kutu mas sempajang. Wasabbihuhu bukratan wa asila kata Allah. Bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu petang, di waktu arewenge. At dampe-dampe kiri fung Allah taala, asikiri-sikiri kiri fung Allah taala, di waktu elee makutoparo di waktu arewenge. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iya tu kota mapoji senat meringerang agana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man abba syai'a akdzara min dzikri. Nigi angkar itu si mata merigerra sidi agaga maka dia itu napa aja na rampe-rampe. Dia napa aja ngerang. Akalai barakanna angkar mekloragata wijatta dia itu sion roang angka beli kampung tetapi dia napa aja ngerang. Kita berusaha pekku carata na wedding angka si sumpung nangi keluarga yang kema bela pol koi dia. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu jalan untuk taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ina itu ifamegai meringerang Ia nak kada tu pandrita tau. Selesai ayat nafang Allah Subhanahu wa taala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wa batagu min fadlillah waskurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ia ayat ini seakan-akan nasuruh ki Allah taala ipat diolai urusan akhirat tak banding urusan dinota. Fa idza qudiyatis shalah dari kufur nama sempajang fantasiru fil ard bertabarlah engkau di atas bumi ini betona bertabar tak berredo min falillah pada jokono sapa ipa pedelet na Allah taala. Tapi ni kia pura nama sempajang
untuk urusan akhiratmu pura nama kalam untuk urusan linomu, maka dia pun Allah Ta'ala wadhkurullaha katsira pamegai maringerange kendro kina surah maringerap panditatau ditujun naritu antara sempajak jumae sempajang asarae ipamegai maringerap ku Allah Ta'ala antara sempajang asarae maghribi isa dan seterusnya. Oko ki jama-jama tanangero jokka-jokka ki atau ka angka anu masalah koro iritai makada ya lagi jedega he tapi na angkai paringaran ku Allah Ta'ala maka kita tinggalkan yinaro na masuk pandita ta makada pamigai maringaran ku Allah Ta'ala antara palawangan na sampajangi jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang selalu merindukan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulnya. Pekko carata mudani ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan nasa burutta ipamegairi tu si mata baca ayat na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kata para ulama mereka angka kita mengaji-ngaji baca ayat na Allah Ta'ala seakan-akan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka angka kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah SAW, seakan-akan kita bertemu Rasulullah SAW. Aga papewalatna, aga palabiranna, to angkairi tu si matanud daniwi, fang Allah Subhanahu wa Ta'ala, si matanud daniwi itu, sirona fang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, wa mayyuti Allah wa Rasul, fa ulaika mallazina an'ama Allahu alaihim. Maka barang siapa yang taat cinta kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim, ipasibawai mati tau angkai pura na welep Allah Ta'ala pappenya mamak diolo kegena ro bangsa kegena tau pura na welep Allah Ta'ala pat diolo pappenya mamak diolo minan nabiyina ternyata na pasibaw ki matu Allah Ta'ala binda Allah Ta'ala wasiddiqina para siddiqin wasuhada para suhada wassalihin para orang-orang yang salih wa hasuna ulaika rafika maka dia Allah Ta'ala ina romatu si bawang kami nama kanja dia sermondin na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai penguluta Siti Aisyah mengatakan barang siapa yang ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kepada Allah. Dari ko angka kesimata pamegai paringarat dari Allah Ta'ala, maka Allah pun akan mengingat kita dia ningar baki Allah Ta'ala ningar raki nasiboi pappenya manna pammasena nanya dan pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diberikan kita kehormatan waddi kina patang Allah Subhanahu wa Ta'ala ila surah pammasena. Berkata Siti Aisyah, barang siapa yang ingin taat dan cinta kepada Rasulullah SAW, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah angkewat dimancai syafaat nafasi runtuk kipang Allah Subhanahu wa Ta'ala alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila surah pamasena mati. Sampai-sampai itu penguluta Umar bin Murrah al-Juhani angka siddi orane pole di suku Guda lo sita Nabi mangulok Nabi sallallahu maka dia suruh Allah Ta'ala kalau saya mengakui maka dang dia gaga puas sangrina Allah Ta'ala idi pema suruh Allah Ta'ala upapol ni sampaja limot tu mapuasa de unramalang dia sona maka siang renina masakka pakutanana nangis di orane pole suku Guda golongan siapakah ini saya Rasulullah mapibali Nabi SAW dengan bersabda mamata ala hata kalama an-nabiyina was-siddiqina was-suhada yaumal qiyamah lam ya'ukka walidayhi. Jadi apabila Nabi tenang Eropa kutanana sidie orane pole suku Guda masampajanna mapuasana dia sona ulan ramalang maka siang ariwan masakka maka golongan siapakah ini ya Rasulullah maka Nabi sallallahu maka da engkau akan bersama-sama nabinya Muhammad Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala para suhada para siddiqin disermudin nafang Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi capatna ya hadis maka Nabi sallallahu walam ya'ukka walidayhi selama engkau tidak durhaka kepada kedua orang tuamu. Jadi catatan
ilarna ye kesempatan ye makada namo tumaga pekku papujitta kata atatta ku pengalatal ku Nabi sallam nare ko angka ki maduraka lauri duwe to pajajatau karena orang yang mendurhai kedua orang tuanya maka akan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iparessa manibawang aleta. Alhamdulillah kita sudah taat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana ketaatan kita, cinta kita kepada kedua orang tiki detogan atau berdaraka ko tumatatain dari ko angka nirulet jaga ya maka insyaallah janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mudah-mudahan kita dipertemukan Rasulullah SAW ila surah pemaseda mati insyaallah amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi mu'ayyidis sabirin bi aziz nasrih wa masrish syakir hamid syukrih afikil muhtar qiyam bi amrih ahmaduhu ala ma an'ama salam bi amrih bima hakama abram ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya nasu taqullah innallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wal mu'minin min ibadi faqala as-min qail innallaha malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa litatika ajma'in. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qareeb mujibud da'wat. Allahumma fad 'alaihim wa da'yanihim wa kharijuhum min dikis sujun ila sa'ati awtanihim wa la tajib fitnatan lidzalimin wa najmiratik birahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amtina bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bis ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasqullaha ala yadhkurkum wasqulu ala yasirkum wasallimu falutikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.